Andrej, pa šta je ovo, kako nisi sa nama u studiju? Pa bit ćemo uskoro, male poslovne obaveze, ali bit ćemo tu. Onda je opravdano, ako su poslovne obaveze opravdano. Šta je, ali uskoro se vidimo. Bitno je da te vidimo, pa makar i ovako, ovim putem. Da, svakako nam je drago. Biće bolje. Šta nam možeš reći o novom predsjedniku Čilea? Ko je Gabriel Borić? Gabriel Borić, ovako, da počnemo. Gabriel Borić je jedan student prava koji je okačio svoje studije prava u klin i krenuo da se bavi politikom. Izuzetno je levičarski nastrojen, znači dovu ga i Novi Allende, pošto je jedan od najmlađih predsjednika Čilea koje je Čile imao u svojoj dugoj istoriji i levičar je. Pre svega zovu ga Novi Allende upravo zato zbog svojih nekih stavova koje je odlučio u toku izborne kampanje i koje mu je doprinelo da ostvari pobedu. Zanimljivo je da je veliki broj Čileanaca koji su bili neodlučni odlučio ipak da prevagu on odnese i da postane novi predsjednik Čilea, pre svega svojim obećanjima. Zanimljiva je stvar da je Gabriel Borić bio taj koji je bio vođa studentskog protesta u Čile od 2019. godine kada je organizovao studente i pobunio se zbog povećanja cena prevoza karata i prevoza, tako da je tu nastao jedan veliki haos u samom Čileu. Demonstracije su trajale skoro nedelju dana, bilo je i poginuli, bilo je i povređenih. Zanimljivo je da je Gabriel Borić kasnije ušao u prvo lokalni parlament, on naime potiče sa juga zemlje, znači bliže samog Antarktiku. To je jedna provincija gde se uglavnom ekspedicije spremaju za odlazak na Antarktik i upravo je tu ostvario veliku svoju pobedu. Strašno se zalaže za prava čileanskih indijanaca koji su bili obespravljeni u vreme vladavine diktature generala Pinochea i zalaže se pre svega za abortus, pošto je Čile izuzetno ekstremno katolička zemlja gde je faktički abortus greh, kao i za prava LGBT zajednica, pravo na istospolne brakove, to je jedna od njegovih predizbornih programa. Zanimljiva je stvar da u tim predizbornim programima je i najavio uvođenje besplatnog školstva, besplatnog zdravstva, pošto to je Čile kao jedan primjer države koja je neoliberalna, isključivo nema, nego se isključivo je sve u privatnim rukama, tako da su to faktori koji su doprinijeli da Gabriel Borić postane vlast. Inače, poreklo vodi iz Hrvatske, zapravo njegov otac je, odnosno potomci njegovog oca su pre 100 godina sa ostrva Ugljana u Hrvatskoj došli u Čile i majka mu je Katalonka. Tako da je to jedna zanimljiva miks i kombinacija. I zanimljiva je stvar da je 2011. bio prvi put u Hrvatskoj. Da. Evo gledam sada kod nas ovaj naslov Čile skreće u levo. To ipak jeste nešto neobično i možda je nekako pitanje koliko uopšte dugo trebalo Čileu da skrene u levo, odnosno da izabere ipak levičara za predsjednika. Šta će to nadalje značiti konkretno? Pa to je zanimljiva stvar koliko će Gabriel Borić do 2026. godine moći zaista da ostvari te svoje reforme i programe iz predizborne kampanje koje je najavio. Zanimljiva je stvar da je u Čileu berza juče pala. Upravo zbog toga i straha od investitora, pre svega koji su izuzetno jaki i moćni u Čileu, pa je čak i jedna berza doživjela manji pad vrednosti akcija zbog straha i tome da šta će on uraditi. Zapravo, ta čileanska grupacija moćnih ljudi se pre svega boji da će on upravo krenuti kao Salvador Allende tamo 70. godine kada je osvojio vlast, da je krenuo u nacionalizaciju državnih kompanija. I to je upravo ta glasina koju desničari često pružaju i proturaju u javnosti je bila ta doza straha čega se oni najviše boje. Inače, Čile nije imao sreće, baš uglavnom su to bile posle odlaska Augusta Pinochea sa vlasti 90. godine, imali su samo jednu levičarsku kratkotrajnu vladu koja je krahirala i uglavnom su desničari držali suverenu vlast. Ovo je prvi put da se desio takav jedan zemljotres, a zemljotres se odnosi na samu Južnu Ameriku, jer pre svega imali smo levičarske vlade od 2004. 2003. godine, pre svega mislimo na pokojnog Hugo Chaveza, mislili smo na Rafaela Correa u Ekvadoru, mislili smo na Daniel Ortega u Srednjoj Americi, a ovo je prvi put da jedna mlađa generacija, znači političara, znači on je rođen 85. godine, dolazi na čelo jedne države koja je bila klasični uzor neoliberalne koncepta, znači privatne deregulacije, deprivatizacije, znači kompletno sve ono što bi bilo da ne postoji ništa u državnim rukama. S obzirom na njegovo, Andrej, moram da te prekinem, s obzirom na njegovo poreklo, ne sumnjam da ćemo ga
garant u nekoj bližoj ili daljoj budućnosti vidjeti ovde na Balkanu. Ko zna, možda i u Skadarli na ćevapima. Da. Hvala, Andrej. Ne teško je to reći, ali on uglavnom isključivo je vezan za Latinsku Ameriku. Ovde samo treba napomenuti da je interesantna stvar, da je njegov uzor, pre svega za svega toga, je Andre Gunder Frank. On je nemački ekonomista i sociolog koji je živeo u Brazilu i koji je inače završio u škole ekonomije na Čikaškom univerzitetu sa Miltonom Friedmanom, koji je bio, posle kojim se razišao put, inače koji je ostvario svoj koncept neoliberalizma upravo u Čileu. I upravo Gabriel Borić neke njegove teorije zastupa. Hvala ti puno. Hvala, Andrej. Moramo da te prekinemo. Potrudit ćemo se kad nam dođeš ovdje uživo da se lepo. Veliki pozdrav i vidimo se.